your grace. You have changed my story. Protocol breaker, you made a way. You turned my mourning into dancing. It is you and just your praise. Could not have made it without you. Could not have sailed through without you. Your loving kindness, grace and mercy brought me through. So the essence of my grace is centered on your grace. I could not have made it without you. Could not have sailed through without you. Papa, your loving kindness and grace and mercy brought me through. So the essence of my faith is all centered on your grace. I do. Enti sadomo na yete ase dia na ayeye nesese de ma ewrade. Mejifu kesi ni wu Yehowa ono kwa na metre kosienie efrise oyodo madini na Focusing Oriental call now we know what's a sada Onope na ayeye ene aseda ne animunyam enkano. Ena no penso odi achemene umienu abo nonan apa ho sima eduasa ensia. Me purchase abofo 36. Debia ne de awrade eyo. Ena nso odi achemene umienu. Menimni awukum ena menimni awonemu. Nenso de onwene wo na wo bo wo ema wo ye wonderful and fearful no na nikoso akun kwa koma to yem anra yashin kan bibi kakra free 2 Samuel chapter 6. And I'm kind free verse 12.
Bible no ma yet asie se eye wohini David anyame hye da twusu no kurasini bia japono no na mu nwirem na yade adwuma ma no wo hwe nwan David abrabo menu winu hwe na nyame afa brantie so pese obeye ohene ewo Israel na Bible ne say David benya opportunity say obedi ade no enyame ema no ebesi so ndo ye ne say wonyame apamadaka enwunyam kasie wom adaka na omede kokko adaka na ye enkunimdie wom na ohun se adaka no esi baabi a pese si honti no okofa pamadaka ne de aba ne krom na watonobo abehwa adaka ne yie fise nyame anwumonyam wom na enum na Bible say ogada emrantie Israel for mrantie akese nyina na adaka no na emra wo ho a ye de pegya adaka no kop bebi a wo pese wo de kosie esese ye di si o ma betri so nipa bese 9 na si wo mo kon ho na totrobento no niema ahre na ekoso kama ba David ikofa no wanya ne sa ene ya nkomeka se trog ena okofa atiase na efa ne say emuai abo a wo mo twe we ponko de se trog wo de adaka ne siso enra asemo ma manage ya se porto no ayiwa enye na porto shase o enti wadi kwasi mefa ne sa trog no so a wo ba wo mo kwa mo ba ne ade na dru ba bi na ehihim na branti e friend user ono no na esansa daka no esi wo mu fie enti wa ye use adaka na the culture say God is not one way God. Enti esanse wonim adaka no na asifie ho na wo matratra ho ano e ba ne beduru ba bi na adaka no yese wo so pe otrene nsa wo kosom ho nyame ebuofu obo no hwe ho kuno. Can you imagine? I keep on telling you say wo won't be mo nyame nyame no ono a wo boa no ho de nyame pesa wa ye bia no obeye de nyame pesa ode wo kobia no ode wo beko de nyame pesa ode wo gina no ode wo begina abrantie ahwiwa wo ye pe na David se san na adwene Bible say na David destroy and na David kura so bufuye sa de na urade akun abrantie ehwo na otenase ye si eya na adwene se de ade na ye ne de ene ebeko gold ye nkokona wonya mfa daka no anko ne fie won fa anko ne krom ho biem ene wo hwe abrantie bia ye fe no obedidom no hu se sa abrantie no wo mo yakoma kwa hiafo pa mo hiafo David said ade de mempa ba bi mfa nko ana ode manefa abrantie ne fie ode kwa abrantie ne fie pe ne okoja ema abrantie ne sa adaka no wonye adwene a David edikosi efie ho no because o kan say said ade na ekuma abrantie de ensiri ne fie won fa nko edu bi asetram wo hwe yi a na mianyum bi wo pa nanso bepo de wo nu abrabom asetrem de ato obi
de obi di ayo wo no wo hwe ya obepu nyame anyumunyam. David didn't know say adaka na odi kwesi wo no say na de anyumunyam kasie bi na ebepie. No odi adaka koma abrantie nso de akoma pa agye ogye adaka no opepa ho no wo hwe ne yie no wo ma na ni kɔ ho. Hey, anu na me person catch us say aya men kasa asafe no nyame disappointed. In the next 3 months, the same thing, we have 3 months to enter 2021. Bible says a whole another 3 months. First month na in Shrebia Shasia say I be fear ho na srefo sre no crossini wo mo kromo ni ba bi te omni bibidi aduane krodan efie bia omutim entwoma dan ene na fe wa shase na fe brog dan bia shase na epagya na fe grasses bi epagya na fe niema papa bia shase e ba sa no. Bible say in the next 3 months onyame bia nhira kwan edema obedidom. Sister, we have 3 months. Why anim bosimi we dey aso awie. Onyame be bia nhira bia. Enti Bible no say wo kan a verse 12. Na okoka kire David say Awurade ahira obedidom efie ene de wo nyina. Nyankopɔn adaka no enti. Etu bibia obi ba life ma adwempɔne a wade ba no. Obi betimi ba life no be frustrate you. Obi betimi ba life no obeye somebody bia ma na fe wona ma na wo se nti abrantie. Me de ne ba me life mo na ya na senka. Se ne wonim se akrofi wonim se wo ba wo life no obe frustrate you na di nhira bra wo. Sometimes and you may be betting by your life from one who better take it things as when you minimum the Oshishabia David the Pamada Kana Kwasi obey don't fear because a cum you sentino on fan quani fear him. Anna Okoye Aqua catcher your friend say what they are the other command you know. Eduquasi hono. Messi sister. Would will be a chawadiana adwembone techra fakuma paje. Mekai agrofi mekai me ware na pastor side beche na also ye chon san obi aware ye chon na we na ye bom pa ye fresh of pani bi na yes ye tetia no kote ba ko ano a toys na toys na wo a baby nkwala baby no ne sempa yesi jata na nuzo or the man wa ayede what person the fine ne sense ya black jata na ne ade america me yere baka pa akrofi wo hu ade na ehu menim nipa nam sa nantini pa die ba adwen ne ba ne trimo na odwen ye okoto ade we no san passer ye ezubi bia obi de ade bi bra wo fi se ade na ode baba no onim sese betania ye nhira se no onu se wo kum Yesu na Yesu a asori afra wufuo makwaje sama don safo a obefem intimidation must come. Frustration must come. Ebinum betimi aye niema bebra won hwe ya wo transia no obemapu afi aham na emede obi ko ka kire David say hwe unnim onyankopon apamadaka na odi kosi obedi dom fie ho no na me ahira obedi dom na afi David dimnika kwa back sister the 2020 kwawie ye enkofo bi betumrika sa back wom ka say wontimi nwo no wom betumrika ba wedding ase wom be ba wo arefro ase ye naming ceremony kida hamadu handa ye dwen say oba no do ntumi Allah hamakadu handa ube nwa na ye say oye graduation e wo school mo oye graduation enti wom kwa ka hire David say
nyankopɔn hyira Obedidom esi adaka na wodi kwasi wɔ no afei na David kɔhwehwɛ back akɔpeke adaka no enhyira ne nya ba wie mesi wonyame nya saa maw de odi adwen bɔne bi ade ba wo life de odi adwen bɔne bi ade bi be kyɛ wɔ no no onim sɛ Joseph sɛ mo de mususu sɛ enkame Joseph bɔne na mususu ye enso na munum sɛ Awurade ebedane no ebeye ni hyira aba obi abranje ni ababa obi hihye sɛ ɔmbe ware na obi fa echi koka hye abranje na ababa wa no unim no na brabo nye o na brabo nye na u bizan sɛ nipa na ɔka nso ɔne ni mo abusua o aware na ɔpɛsɛ ɔware na ɛyɛ ne ya enti ɔmpɛsɛ abranje be ware ababa wa no enti ɛka ne nko na nka abranje na ware ɔno ne ba but enye ne benti no ɔsɛmɛma abranje ne ware no obi koka kyerɛ David sɛ Awurade ahyira Obedidom ne fie ne de wɔwɔ nyinaa enti sɛ nyame timi yɛ na question obi sɛ enti tam ɔde apomada kan ko no nipa ehu sa ade na ekum nipa enti wɔase wɔmpɛ sɛ ɔde bɛkɔ ne fie ade na wo de wo mpɛ sɛ ɔde bɛkɔ ana wɔdwene sɛ wɔde kosi wɔ hiani sansani na ahye nase da bi sɛ wɔde ɔmu wu a yɛn sɛ na wɔnim ne nyame ba brante no de akoma pagye na de me there I was saying say in the next 3 months we have 3 months to enter 2021 prophetic message na woman onyame bese sanema bi mema de anhwe wachi anhwe de wo wuri de ka wo sa wabrabo wo keka nsem bi fa ho atoto ho nwom no na oye hiani bible no kan akoma kwa na 3 months no na me asama yade ma na no pay 3 months ahead of us. Fajidie. Onyame abase sanema bia. Ebi ma wabrabo muta. 3 months. Onyame ba ma ware bia pie. 3 months. Onyame ba ma ba bia wunyira ye no ode ubegyina. 3 months. Sika bia wonso bi muda onyame betimi aso. A day is like 1,000 days. And 1,000 years like a day before God. 3 months. Forget about what happened before. The SCN mensi Paul etu ya for say only the debia will focus on bashanim. Because a near man one and no a dose so send the atrum. I don't know how many pounds sell, many pound cut your becca. Obisa we are renum for, Obisa we are crom for, Obisa we are German for. Obisa we akwa insani obisa we sansani obisa we buy akubolo obisa say wo de mo won kan nyina but ene ma pabi wo manim 3 months ya dia sie no entwam menhwe wachi koso akwanim ade a eya papa ebra akwatafo no yeto omuto chine no na ni da so nyina san tu na yeto omuto yeto omu atwene se omu de omu nkowu omu nkosei but nyame for muso edi nyamapa edi baye enti abusuanim ye yiwato atwene eni da so eniumu baye pese wote asese aka 3 months 3 months David adwene se odi apamada kan kosiwo na ase enkunkum wo Obedidom ene na sefo edu bia obi hwe wo ohia wo na mu no take you for granted for sure obi hwe bia wa setra na kodura wo hu nkura na we obey day with the respect that is it but when him say the respect na oye no na say ne nyame de betene niema o de adaka no enkonkosi Obedidom ono na ye hiani na o say obi na ka say obi wa ha o obi ka che David say akwa bi wa ha ma men san kan 2 Samuel chapter 6 verse 12 one I me de na okoka kire David say Awurade ehira Obedidom ne fie ane de wo nyina Onyankopon adaka no enti na David akokofai Onyankopon adaka no efiri Obedidom fie
Mese ankofo bi ba ade be ba mo so no 3 months Why ye? I rather Papa 3 months. 3 months. 3 months now. 3 months. 3 months okay. Papa medical beba. 3 months. Medical beba. Ebe ye bi mu awa. Messi say nyame timi de 3 months is sa obedi doma braba. What are you talking about? Enye ni nipa kan. But this is just 20 years. But 3 months. 3 months. God will make a way. God will surprise you. Ma kwa ho kire mo hia me be say 20 years. Who deep yedin? But 3 months. Ebia no make say we yire srew wo ho wode nkofo toto ho. Hwase masi kura wa eye adwuma wo dey on sorry kwadwofo. What na bro kire wo kru de obi toto ho nkofo ye container ban nyina no wonya bi. Asif say wo kwa ye na wo da wokoto nwom wo di agro. Edumi bia ye wo kru mu wanwe ya ikwa kraso ne ade na obi e wo kraso ne den nkofo de kase ba wotu kwan wotu wo no wan fa hwe amba. Asa wo de wo mobra. But 3 months. 3 months. When ya me bria wa sa no se so a obedi dom no mo di hia che. Then so when ya me the 3 months. Ba wo si nyame hira no no etunya. Obi na ko kae. Se nipa na o kan no etunya na o teye. Onam ni Obi na ko kae. Onam ni fitire o ti so onua akoko nam no na ehwa ni fa na no say hey David utia. Obi na ko kae. David utia. Ade adaka na ye obedi don no fie ko hwe ya penti da no grasses ni lu vesna condition. And so they ka na ye wurade timi ye niema we ya 3 months yi. Mame menku ho. Papa menku ho. My brother, don't kill yourself. Don't kill yourself. Because when you made the 3 months, 3 months and a crown, what's me the 2 days? Sure. What are you talking about? God is not a man. And then they be a ya church war. Minim dia wukum, ewa brabum, ewa sitranum. But me pesa me catch us say, ken catch no? Na rishim say, unyanko pong, or dear, or person or do true. Unyame, we need in Ramo. The name bia was it bia obi any wiase a obetimi aka kire say we are perfect in life. Not at all. Why say you perfect say we any papa ni fool, but obi bia we wiase no you have challenge awokum. Obi challenge ya wo, obi challenge ya dwumasem, obi challenge baby bia obi won challenge you. Sure. Now so the solution is Jesus Christ. Akrof match up on fire. Oh papa. Anopi papa ye dawase se wadin kunim ama wo mba uchira obedi dom ene nipa nyina ehuye na obedi dom ye ka nipa onka ho ba brepa ne suye no awade wo hye na ni onyam ye de umma hye wonsa ne okọ atitimu na okọ arehu mu ne anani da so asa papa ye se hye no anuonyam aka bosom miensa na afia kwa ewiye fadansidie ehye obianum fadansidie ehye omanum na nipa nyina hu se awurade oyo no kwafo asedan kan odin ayeyin kan odin o Yesu Kristo din mu na ye bompaye amen 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 and amen. Ubuso witie Adom 106.3 FM na mijidi se wa yinshira ena no pa bebia wona mo ne bebia obeku bia no fa hye wadwene mu na hunu se ye wonyame bia otumi ade enyina eye ema ebru de me no mi no yadwene na yesusu eso Ahara me de u esie ame yado ma ochna eye ukuada Bible Ebekoso Tema Community 4 Central Assemblies of God. Always no eguso Juma 9 to 11 Mapon. It means she and yes, Obeshi, I mean, over Bompay. Quadradi and 3 months. I may be Yama, Bay on 1. Kawakuma to yam and found it your Wolfemu Bia. Yamany 3 months best to me as a sound shebre at the amount. So the essence of my It's centered on your grace.
hu sɛ bishop e bonyu mu ya na me se ya wurade nyankopɔ bonyu mu ya ba ma me papa Simenu na bo no num mamemfa wo ensia sei bishop hadada odrufi hadada Thank you. God bless you. The essence of my praise.